Rusija, Tverska oblast, grad Toržok. Crkva Pape Klimenta. Glavni ulaz u crkvu je sa ulice. Ispostavilo se da je ispod nivoa trotoara. Da biste ušli u crkvu, morate sići dole. Pokazujem ti sa suprotne strane. Ovo je oltar crkve. Oltarski prozor je bio u prizemlju. Pogledajmo crkvu sa strane. Predivan klasični portik. A prozorske daske su u nivou zemlje. Glavna ulazna vrata moraju biti viša od nivoa trotoara. Osnova stuba obično stoji na gornjoj stepenici. Ovde dole treba da postoje stepenice, ali trem je bio potpuno pod zemljom. Ovo je nekadašnja crkva Vavedenja Gospodnjeg. Crkva ima 2 sprata. Dole su vrata. Na drugom spratu su bila vrata, ali su bila zapečaćena. Donja vrata su napravljena tokom izgradnje. Ovako se polažu cigle preko otvora u zidu. Ovo je gvozdena šarka za vrata. Takve šarke se ubacuju tokom izgradnje zgrade. Pogledajte nivo tla. Na ulazu u crkvu površina zemlje naglo opada. Zatim naglo raste. Ranije je površina tla bila na ovom nivou. Ulaz u crkvu je raskopan. Ali zemlja se raspada. Morao sam da pravim odstupanje. Ovaj ulaz je napravljen prilikom izgradnje crkve. Ali onda je završio pod zemljom. Vrata su morala da se iskopaju. Stara kuća u susednoj ulici. Ranije kuća imala identične prozorske otvore na 2 sprata. Če je propala u zemlju, ovi prozori su bili potpuno zapušeni. Na uličnoj strani prozorski otvori su smanjeni. Njihova visina je prepolovljena. Prethodno uporedite visinu prozora. Stara stambena zgrada. Opet se otkrivaju prozori uvučeni u zemlju. Prozorski otvori na levoj strani bili su potpuno pod zemljom. Na desnoj strani prozorski otvori jedva vire iznad nivoa zemlje. Podzemni prozorski otvori imaju reljefnu dekoraciju, što više liči na prvi sprat. Tako su projektovani niži spratovi zgrada u klasičnoj arhitekturi. Ovo je visina prvog sprata, koji je završio pod zemljom.